Kamu tuh kaularan Pires? Hau Boni Margom, ia programa Sista. Storico nova artista. Promuove itani artista. Yeay! Ola sista lovers di rotu, lorong diak lorong solo, kasar marpado ho ita bolse ne belun Boni Margom. Kalau kaularan Pires, durante metu balon larang kami semalu kita buat sira, iya umadet kamu tuh ke programa Sista. Storico nova artista, promuove itani artista. Yeay! Oke, setelah bersirah hotu, di episode hoinoran ini diferente temas lah nesong episode bain-bain. Tambah mi syuting he umadet, bain setelah syuting di studio, mebe hoi lorong episode hoinoran ini diferente tambah mi syuting he umadet, por causa de estado de emergência. Então botou tu parado, incluímos a escola, anamos atividades serna bema que mahalo ya público, parado hotu tambah situação bema que está em frente da down. Tamani agora ia me usar de bem kami usa, pusi uma ba uma ami halo atividade gravação do programa Sista ninian. So tamani pasista lá fazer outro de bem maka sempre na parte programa Sista ninian e canal Gemen, dia canal Gemen ninian. Ami espera kata kita bosira na parte ni saúde de bem maka dia no mantém na parte social distância de bem maka dia que kita bosira ninian sociedade. Nomor sifatin público sira bema kita buat acesso ba. Oke, bahasa setelah bersira nomor timaruan tomak kita halo tuir na fatin regras na bema ka Ministério Saúde Fossai beta bot sira baita hotu katak na fatin ya distancia sosial nomor kita halua fase 5 ba bebê odunine itabele evita COVID-19 ne mai kuasai tani ising ou domina itani ising. Dia tamane by segment dah huluk ninian amner roh amner Lauren akar katu lori sista lovesir hotu bahatene kono ba informação pai larang ini liliu kono ba informação dan debe maka viral tvs iha social media liliu Facebook ninian ane sa ita bocir hotu hare kata iha social media iha alin ki kono na enroa debe maka fosai senaro ninian sentimento hak solo no sentimento triste ninian relaciona ao estado de emergência né? Kataksira saudades teves situação ambiente escola ninian, nós iramos sente triste. Também durante quase a vez pulang ruana dos kalai sira la acesso ba na escola acesso ba ia fatin público sira diliu hari para muito com sene colega sira. Também sira sente sira saudades teves ambiente escola ninian. Firma ita bahari muito. Yeah, check it out. Situação difícil surto coronavírus na fatin sai preocupação by mahoto. Situação idane para espaço barak, incluímos impede atividade escolanian. E na São Selo, labarik balu hahuo na saudade satu fila fali basirania escola, halimar hamutu koni colega escola, contente hamnasa, nomos bahia processo aprendizagem aulanian. Qualia kona balabarik, sira iha kapasidade, no hanoin saída makdiak basirania futuro. Tambah dala barak makita dehan futuro iha itania liman rasik. No ida neduni mak defende mak kasus ikikuan sira, hanesan video alin sam no anilo na bemak viral tebes. Iha siranya conversa, mosu sentimento triste. Tan samak sira la escola ona, tambah abo sira hirus malu. Abo sira agora hirus malu. Abo nana, abo Ramos, abo Taur, sira hirus malo. Tama nemak ita la escola ne. Abo sira hirus malo ne, bain hira mak ita escola. Abo sira hirus malo, halo ita hanoin fali. Hau hakarak abo sira hamutu. Ita tenki reza makas para abo sira bele unidadi.
Uluk, Tinyan Timur, Uluk, yang mati baraknya. Tapos, tinabos ng balu mati, ya ilaran niya. Ito, pang sekunta, ngomong sekunta sekurang niya. Beza, bye-bye, saya buka la fai, Antole, buka la fai katene ka, ula tene dah. Yang leba orona. Sa. Tam tayo mo. Sekolah orang lain. Tambah, abo sa orang harus malu. Abo sa harus malu. Abo Nana, abo Mari, abo Ram, abo Tau, saya orang harus malu. Lalu kita sekolah ni. Oh, nega. Sa. Mesti harus malu. Mahirap di sekolah. Kamu selahatin ya. Bang kita untuk ke Emma. Ay, harus malu ya. Alta no fali. Kau kara kebusira. Yang kaya motu. Kamus. Ano ni. Isha. Kebusira aku lagi harus malu. Asap. Untuk aku aku rebatin. Jadi dah kian rumah. Saya lagi kita. Untuk asal. Anilo. Gorane. Kita tengki reja makas. Para abo sira mele unne dade. Ini para ya demi malu. Sang. Esa. Terus dia. Apa butuh dua sira turun sira. Dia udah ada malu. Nilo. Gorane. Abo se harus malu. Misal selaya. Misal gereja selaya. Alhamdulillah selaya. Terus nih. Mari Domingo memang pamungkas. Orang yang badik. Mari salah karya. Tiba saudara kona. Ini lebih desa. Wih, basah. Lihat dalam rumah. Emang boses takari. Basah. Tambah abosnya harus malu. Keretong selahalai, sekolah selaya, sebusnya kantung selaya, ini tambah abosnya harus malu. Asam, siapa sana? Oh, sama dami malu, mesti dami malu. Ini sih telah penuh, ini sih terjadi. Dan apa? Terjadi babat tua deh. Ini saya terjadi betul tuanya deh. Ini kayak betul tua. Ini kayak bisa. Ada yang betul tua sih. Siapa boleh sih ada orang. Ini tuh, ini kau bilang tenang. Ini reja makas. Ya, saída maksira sente, idane maksira expressa. Ori husu malo bahira mak avosira diak malo atau ita escola filafali. Sentimento idane, sentimento puro husu labarik sira. Ori lau tuir situação nebe iha. Mas que sei idade nebe mak kiklio, mas besira compreende ona, saída los mak mosu ba iha sira ni raidoben idane. Wakar katene, avosira ne, ya ilaran sira ne. Mengeriskan motu, ya udah terus nih. Anto bom kau situ kap apa? Ya udah beli, ya aja pom mau kelar, ya kelar. Aku sih biasa saya biampe. Ini seorang saya biau, uluknya laida, semores terus, mai biar nilo, uluk. Semores terus nih, ini saya hadomi malu. Tapi agora saya hadomi malu. Isso, mesti hadomi. Hadomi pamati nih.
Vamos a dormir a bote foto. Tanto Abu Mari, Abu Nana, Abu Lere, Abu Tau, Abu Abili, Abu Ram, Abu Ida, Abu Mate Tiana, Ninaran, Abu Labato, Tu Historia, Corona Sama. Bukan Sam, dia kalau mah bola pelatu mati, sama bapak tiru, tambah ulu bunyi, sama loi ke tanam kita, budik sona, yang kebunnya mati. Sam, orang rumah, aku karek Surabosi rasa, awal domel sabosi. Orang rumah, aku karek Surabosi rasa. Tama domel sabosi rasa. Gilo, vamos a nesan, vamos a dormir a bosira, vamos a cara casorosira, a festas a bosira. Mas biasa, não vai ter tal fali, atau a bosisi yang fali. Gilo, a bosira banco da bari, se a bot makti lalu. Gilo, kita bate, kalau mana kita bawa mana bah. Itu lusunya. Sentimentos saudades escola laos det mai husi sam no anilo. Iha moski kuan siraselo na bemak saudades zona ho ambiente escola nian. Ya, fulan rua la iha tempo ba escola, ne laos tempo ida fácil. Wan hira sira toman ona ho atividade escola nian. Hawa karak ba sekolah corona o para ona. Hawa karak coronavirus la corona de Timor Leste. Atunene hawa fala sekolah. Hau saudade zona na sekolah. Hau saudade zona professor sira. Hau saudade zona na colega sira. Hau karak kaliman o estudo o colega sira. Olá, eu sou Pedro. A escola é o lugar que nós sentimos falta quando para de frequentar. Tantas saudades da minha escola, meus amigos e os meus professores e professora. Adeus. Sou a Mireia. Corona, vai-te embora, porque eu já saudades com a minha professora e colegas. Que tristeza, não podemos ir à escola. Corona, acaba já, porque queremos ir à escola. Olá, sou Mel. Vou sentir saudade da escola, dos amigos, dos professores, permanecer eternamente na memória dessa época maravilhosa em que os desafios eram acordar cedo e fazer os trabalhos escolares nas bibliotecas públicas, onde se reuniam, estavam diariamente e brincavam ideias e assim. Estou saudades a minha escola. Quero ir à escola. Corona, vá-te embora. I miss my school, my teachers, and my friends. I want to go to school. COVID-19, please stop. Hawa cara coronavírus para ona. Atuar minha filha para a escola. Hau saudades na escola. Hau saudades na professora. Hau saudades na colega sia. Tchau. Halo corona, otonara. Hawa cara para a escola. Saudades professora, colega Sira.
Sudah muito com o colega Sila. Kelima ramutu com o colega Sila. Los Duni, durante fulan rua la iha aula, sente hanesan lako nona tempo ba escola ninian. Mas que mahotu bela dehan, escola la os de tihe escola, mai be bela mos iha uma. Mai be situação no momento se la hanesan, tamba escola, bele hasoru malu ho colega, professor Sira, no mos bele halimar hamutu. Ida nemak importante, tangne, ita hotu husu oração, atu situação difícil hirakne, bele hakotu ona. No atividade hotu bela lau tuirnia dalan. So sista, na fatin stay safe, ami sem fila faleho informação furak selo. COVID-19 hanesan mora sidane be causa husi coronavírus. Tamba medida nebe kik tebes dala rumah virus nebe sekela ya itanya sorin mai be ita rasi klahatene. Vírus nerasi transmite husi ema ida ba ema selo di husi kontakto físico ou belemos husi sesansira nebe itakaya. O insta atu prevene iha maneira hirak nebe fácil itatu halo hodi bele halakon virus ne. Kita halua atu fácil liman bebê com sabão, ho duração mínimo 20 segundos atu ne bele hotu virus ira nebe bele tiha itania lima. Mantém distância social mínimo metro ida. Taka inu so ibu usa 5 segundos wenhira mer no fanya. Hatomang ang usa máscara wenhira atu sai bahalo atividade rumah. Na fati rona malu no cumpre regra nebe iha. E umadet ame sei na fati informação muito boa será. Iha umadet ita combate coronavírus. Ok, setelah beristirahat itu jadi makin informação, sila balik na iruan na mesmo com istirahat na serani sentimento, ka expressa sai serani sentimento contente no mostri senyang mos. So espera kata lihu sira ne bele motiva ita hotu, liliu alingon sira ne be maka durante ne saudara sira ita bos ne profesor, saudara sira ita bos ne profesor, aka ita bos ne manorin sira hotu, ida ne hana same ofrece especial ba ita bos iro ti programa sista ninian. So tamane ita hoje kala informação kono ba informação me viral de Facebook, lili kono ba alin ser me hato ser sentimento triste, não mas solok ninian, tamu sira saudara ser nian manorin. Ok, então se aquela informação ini, também informação da rua kinian.
Ok, setelah Basira, e a situação difícil dani impede buat barak, impede espaço barak, incluímos e tatu festeja muito a restauração da independência dala San Lourenço em Wallonia. E tahu tu atene kata tinan-tinan ita sempre celebra hamutu kiha Campo da Independência, mas bem tinang idane, ita celebra hamutu ki umadet por causa da pandemia COVID-19. Aproveito a situação irane artista Timor Wan Sira mos flacorre atu husik ledet momento importante irane.
Mesmo husi uma, sira se oferece na fatin sentido agradece na esperança diak ba raido benida ne. Solo clorong independência ba povo toma raido ben Timor-Leste. Ita responsabilidade atu hamutu garante paz na estabilidade e raido benida ne. Leliu ba jovem sira, futuro hahu ohi, no futuro ne makita. Espera maroma com a natureza seja força ita ne meio. Que tatau ka tumahi as, no mahi bot. Quando ita esforço, viva Timor-Leste! Então, todo Atene, Timor-Leste, tinangidanes celebra a restauração e independência no Recinualo. Mas que celebra diferente, também estado de emergência, mas bem há desejo que a Timor-Leste roto bele serviço a muito, mas que é divergências de ideias. Então, todo precisa estar tendo em conta desenvolvimento importante de países através do Timor-Leste, Bahia, Fatim e também de também futuro. Mas todo celebra, hoje foi parabéns para Timor-Leste, para o aniversário restauração e independência no Recinualo. Viva Timor-Leste! Mau bere ne bui bere sirahoto ne be macau hilora dere nam kari iha mundo tomag. How Jesse Lopes? Agora dadam uma cara katu hato hanya botos parabéns para o raido ben Timor-Leste ne be macau hilora celebra no comemora ini dia restauração ba independência padala san nolo Recinualo. Hanessa juventude foi ensaio ba iha raido ben itene hakar convida malu juventude sirahoto atu bela sai pilar ida hodi hari desenvolvimento paz, justiça e raido ben itene atu bela sai na viralita no maduro lita iha futuro. Laos det artista railaran, mabe cantores iha Indonesia mos oferece hela sirania wish ba Timor-Leste ni loron importante idane. Halo, kami Abbas and Friends dari Malang. Hello, we are Abbas and Friends from Malang, Indonesia. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Timor-Leste yang ke-18. We wanna say happy 18th Independence Day for Timor-Leste. Dari musisi Malang Raya Indonesia, kita mengucapkan Dirgahayu yang ke-18 buat Timor-Leste ya. Jaya selalu dan tetap semangat buat teman-teman di Timor-Leste. Dan juga terima kasih buat JMNTV ya. Kita ngucapin supportnya, mantap banget. Dan kita berdua ngucapin jaya terus Timor-Leste, Jamles. Mesmo na são dobe ni dane hamrik mesa kona tina sa nolo Recinualo nilaran, mai bese idau katuru ni maturidade. Então, tempo exizi ida atu ida hahuhu si povo tonai ulun haturu ni maturidade, hodi hameting unidade, paz, doming no dame ba ita ida nian, ba ema seluk no mos barai doben idane. Oke sista no fating manteng unidade, paz, doming no dame iha italet, atunune ita ni raidoben bela livre ona husi kriji konflito no povo hotu bele moris hak matek iha ni rain rasik. So, stay safe. Ami se fila faleho informação furat tu irmai. Morisa nessa cabina e a família Ida. La hoje vida é fácil. Tenha a paciência. O domin bele resolve o problema. O de família né bele meti na fati baoi.
ajudar orang, orgulho teve, sua hira hare inangamannya felicidade. Love Story coming soon only on GMN. Yes, sisa love sir hotu, idane maka informação nebe maka me oferece para itabot sir hotu, diliu artista sir nebe maka consegue expressa sir ninia, sentimento hak solo minian relaciona ho restauração independência Timor-Leste nian badala sang rosingual. Ya. So sista love sir hotu la sindicata durante minuto balu nyelaran. Amnero Lauren consegue lori tabot sir hotu bahatene konoba informação husirelarang ninian relaciona ho a pandemia COVID-19 ninian. Oi ngami fosayo no baita bot sira konoba labarik na ruan na bemak saudades teve sekolah nomos restauração da independência ne bema kita celebrat iha umadet lah nesang bain-bain ne bema kita celebra hamutu kiha Campo da Independência. No carácter posible ya atividade nebe marca positivo relaciona a história emergência linha bela contato no Fatima samnya número telemóvel bela marco na craik ne. Yo. Ok, se só love será roto, se está love será numa cara que toita bosserinha sugestão para críticos, bela manda ali o si número telemóvel e craik ne. Diek, se só love será roto que tá halu assista na fatin programa sista e hello long domingo tu kuhat loro craik. Yay, adeus, bye.